Ivyo ni ivyishimo za bamwe mu batuye mu bice vy'iminembwe aho mama 23 ndetse na twirwane bimaze kubohora barishimira ko batabawe nyuma yuko bari bamaze igihe bagaragaza ko babangamiwe bikomeye na coalition ya FDC ndetse na OCHA yari herutse gutangaza ko ibabajwe bikomeye no ko abaturage bari muri ibi bice bafite ibibazo bikomeye. Barishimye nuko bihagaze nivyo ro tugiye kuraba tukareba iri kugenda biba hagati aho rero hakomeje kugenda humvikana amakuru agaragaza ibiri gutegurwa ndetse n'ibiri kugenda bigaragara muri aka karere. Hakomeje kugenda havugwa amakuru atandukanye kubirebana n'umutekano ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bivugwa. Aba baragaragaza ibiri kugenda biba n'ibitero bikomeye. Leta zunze ubumwe za Amerika nazo zahagurutse zizana amakuru mashya aho rero ziri kugenda zigaragaza ndetse zinavuga amakuru adasanzwe ku Rwanda. Amerika idaciye ku ruhande gushinja u Rwanda kuganisha akarere mu ntambara. Ibise uwabitangaje yashingiye kuki nivyo turi buze kureba. Uburundi nabwo budaciye ku ruhande rukaba rero rwavuze rwabwironi ko rushobora kwinjira mu ntambara yeruye n'u Rwanda. Ibiro bikaba ari bimwe mu bikomeje kugenda bigarukwaho kuri uyu mugoroba ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 2025. U Rwanda narwo rudaciye ku ruhande rwasubije Burundi bwarukangishije intambara. Ibiro bikuba mu gihe AFC yamaganye ibihugu bikomeje kuyikoreza u Rwanda. Aho rero Dr Barinda Oscar yamaze kugaragaza avuga ko ibiri kutangazwa ndetse n'ibivugwa atari ukuri, ariko umunyamerika we akaba rero yabanje gushimira umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ndetse anasuhuza bari mu nama. Uyu rero n'uhagarariye Burundi muri Loni akaba rero kuri ubu yamaze kugaragaza aho ahagaze. Andi makuru akomeye kandi twababwiye nuko Burundi bwatangiye kugenda bwongera abasirikare ku mupaka warwo n'u Rwanda. Ibiro bikaba bibaye mu gisagara cya Uvira cyamaze kwigarurirwa na mama 23 ndetse kuri ubu ngubu bivugwa ko i Bujumbura akomeje kugenda habera inama zitandukanye zo kureba uko bakisubiza uyu muji. Ese biraza kunyura mu nzira biragenda gute? Hari indi raporo ikomeye nayo tubonye igaragaza ibiri kubera i Burundi, igaragaza umubano udasanzwe ndetse ni kampi ikomeye iri kuba kugiye gutuzwamo abazarendo na bamwe mu ba FDLR. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko hari bamwe mu bakomeye kuri ubu ngubu bakomeje kugenda bagira ijambo rikomeye mu bikorwa bitandukanye biri kugenda bikorwa n'ibiri kugenda biba. Turinjira muri raporo ya Loni turebe uburyo ki Uburundi bwacumbikiye FDLR mu buryo budasanzwe. Turaza kandi no kubabwira ibikomeje kugenda bigarukwaho n'ibikomeje kugenda bivugwa muri aka karere. Turebe kandi n'icyo abasasanguzi mu bya politike bagaragaza ndetse n'icyo tugomba kwitega. Hagati aho rero intumwa za Alliance Fleuve Congo kuri ubu ngubu ziri Doha ahakomeje kugenda haba ibiganiro, nubwo rero bavuga ko ibi biganiro biri ko bishobora kudatanga igisubizo bijyanye nuko nubundi ibyari bizabaye ariko ibice byinshi bikaba bikomeje kugenda byigarurirwa. Kugeza ubu rero Fdnb idaciye ku ruhande yongeye kurasa bikomeye mu bice bitandukanye bya Minembwe ikoresheje indege z'intambara. mama 23 nayo nta guca ku ruhande irayishinja igisirikare cy'u Burundi kuba cyazanye drone ndetse na Sukhoi 25 birasa mu baturage. Ibiro bakaba bigaragaza nk'ibizavamo ibyaha by'intambara ndetse bishobora kuzatuma bamwe bagezwa imbere y'inkiko. Banywanyi nshuti tugereyo kurebera hamwe ibyaya makuru yagezweho. Gusabe wowe bane natwe kandi udukurikiye bwa mbere uhite ukanda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza. Ibiganiro byibanda cyane ku mutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni munyemerero duhere ku mirongo imbere y'urugamba turubanze turebe uko bihagaze. Noneho tuze tureba ibiri kugenda bitangazwa hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda kuri ubukungu mbuga ngurukana bumenyi, aho inkuru ikomeje kugenda ifata urundi rwego.
Amakuru hari aragaragaza ko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryatangaje ko indege z'intambara zitagira abapilote za drone ziri guturuka i Burundi ziri kugaba ibitero ku banyamurenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo Laurence Kanyuka yatangaje ibi avuga ko ibintu bitoroshye, avuga ko mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 13 Kigarama 2025 aribwo ibi byabaye, kandi ko ingabo z'u Burundi zabigizemo uruhare rutaziguye. Kanyuka yagize ati indege z'intambara zaswe 25 kajugujugu z'intambara na za drone z'igisirikare biyoberwa ku butaka bw'u Burundi zagabye ibitero buhumyi mu midugudu ituwe n'abanyamurenge ya Mikenke, Rwitsankuku, Kihangijwe, bikaba rero bivuga ko bizangije bikomeye amahame shingiro y'itegeko mpuzamahanga ry'ubutabazi. Nkuko rero bigaragara, AVIS yatangaje ko ibi bitero byari bigambiriye abasivili, byapfiriyemo abarimo abagore n'abana, abandi bakaba rero abagiye bagirirwa nabi. Agaragaza ko ibi ari ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Mu gitondo cyo kwigenekerezo rya 12 ku munsi w'ejo kwa gatanu nabwo indege z'intambara zaswe 25 nabwo zari zagabye igitero gikomeye ku nkambi y'impunzi y'abanyamurenge iri mu gace ka Mikenke. Umunyapolitike Moise Nyarugabo yatangaje ko ibitero by'ingabo za leta n'iz'u Burundi ku basivili biri guterwa nuko zikomeje gutsindwa ku rugamba, kuko rero mu byumweru bibiri bishize uyu mutwe wazambuye ibice bitandukanye vya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mbere yuko turi buze kujya kwarabana n'ububanyi n'amakungu, reka tubanze tubabwire deal zikomeye iri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abayobozi bakomeye b'u Burundi bafatanyije na FDLR. Ibi rero byose abahanga ndetse n'abakurikiranira hafi bijyanye n'umutekano muri aka karere baravuga ko bishobora guhembera amakimbirane ashobora kuza kuvamo ndetse n'imirwano, nkuko rero n'u Burundi bwo bwamaze kuvuga ko bwiteguye cyangwa se bukomeje kugenda bugaragaza ibyo benshi babona ko bidakwiye ndetse nta n'ugomba kubyifuza. Leta y'u Burundi ikaberutse kwakirana urugwiro abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba FDLR bayihungiyeho bw'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryafataga ibice byinshi byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba FDLR binjiye mu Burundi kwigenekerezo rya 7 kugeza kwigenekerezo rya 10 Kigarama 2025 bari kumwe n'abasirikare bo mu ihuriro rya Wazalendo babarirwa mu 2000. Abenshi muri bo bageze mu Burundi banyuze ku kiraro cy'umugezi wa Rusizi utandukanye ibihugu byombi. Ingabo z'u Burundi zikusanyirije ku kibuga cy'umupira w'amaguru kikusanya n'aba ba FDLR cyabakusanyirije ahitwa Buganda, ni muri komine bikaba rero bivuga ko muri iyi komine hari inkambi y'agateganyo yitwa Ceshemera n'ayitwa Kansenga aho aba bashyizwe. Ku kibuga cya Buganda ingabo z'u Burundi zahaye ibiribwa FDLR n'abasirikare ba leta ya Congo babarirwa mu 1600, ariko abazarendo barenga 400 ntabyo bahawe. Ibyo rero bikaba bishimangira umubano mwiza umaze igihe kinini uvugwa hagati y'impande zombi. Urubuga rukurikirana ibijyanye na politike mu buryo budasanzwe SOS Media Burundi rwatangaje ko leta y'u Burundi iri gutegura inkambi iri kure y'umupaka uyu mu rwego rwo gushyiramo abarwanyi FDLR Wazalendo FARDC mu gihe hategerejwe ubufasha bwa komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge ICRC. Nk'uko bigaragara ICRC ikaba igira uruhare rukomeye mu gufasha impande ziri mu ntambara gukemura ibimwe mu bibazo bitandukanye zitumvikanaho, cyane cyane mu bijyanye no guhererekana imfungwa z'intambara. Nibyo rero byanakoreshejwe ubwo ingabo za leta ya Congo ziri mu bice bigenzurwa na leta ya Congo zafashijwe kujyanwa Kinshasa bigizwemo uruhare na Croix Rouge. Bikaba rero bizakora ko uyu muryango ICRC wakura ingabo za leta ya Congo na Wazalendo mu Burundi bakazijyana Kinshasa cyangwa se mu bindi bice bigenzurwa na leta ya Congo. Ikibazo gihari niba leta y'u Burundi izagumana abarwanyi ba FDLR cyane cyane ko ari abanyarwanda cyangwa se niba izemera kubohereza mu Rwanda, nk'uko rero bamwe babona ko bizaba ari cyo gisubizo. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko leta y'u Burundi n'iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bari mu nama z'urudaca zo gutegura urugamba rukomeye rwo kwisubiza
gusubiza ibice byo mu kibaya cya Rusizi berutse gufatwa na M23 birimo n'umujyi wa Uvira. Ubutegetsi bw'ibi bihugu byombi bwashyize mu bikorwa umugambi w'urugamba, bakaba rero barashoboye kwiyambaza n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo na FDLR bahungiye mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo, abandi bahungira i Burundi. Hakaba rero hashize iminsi myinshi havuga ubufatanye hagati ya leta y'u Burundi na FDLR. Raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye izasohotse ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 2009 zagaragaje ko hari intwaro nyinshi uyu mutwe wagiye ukura mu Burundi ukazinyuza muri Uvira ukazijyana muri Fizi. Muri 2008 Uburundi bwaguze imbunda 40,000 zo mu bwoko bwa STR-OG muri Malaysia, busobanura ko buziguriye abapolisi, ariko impuguke za Loni zinjiriye amakuru akomeye y'ibyabaga zaje kugaragaza ko ibi bitumvikana, kuko igipolisi cy'u Burundi icyo gihe cyari gifite abapolisi batarenze 20 baje guhishura ko izi zohererejwe FDLR, ndetse bikaba rero byaragizwe mu ruhare rukomeye nuko rero bakoranaga deal FDLR igaha amabuye y'agaciro Uburundi nabo bakabafasha mu bijyanye no kugura intwaro ndetse no kuzibagezaho. Iyi raporo yasobanuye ko muri 2005 ubwo ishyaka CNDD-FDD ryajyaga ku butegetsi, Uburundi bwahindutse ibirindiro by'ibanga bya FDLR, kuko hari amagana y'abarwanyi b'uyu mutwe batorejwe i Bujumbura bakambuka bajya ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe cy'ibikorwa byo kurwanya FDLR nka Kanya 2 hagati y'ukwezi kwa Nyakanga na Kanama 2009. Abarwanyi benshi b'uyu mutwe w'iterabwoba bahungiye mu Burundi bakirwa na yombi. Muri ivyo bihe bamwe mu barwanyi ba FDLR bemeje ko uyu mutwe wari ufitanye umubano udasanzwe na General Adolphe Nshimiyimana wayoboraga urwego rw'ubutasi bw'u Burundi n'abofisiye muri polisi y'u Burundi n'abo muri leta y'u Burundi bari barabyemeye. Izi mpugukiro zari zarasanze kuva muri Kamena kugeza muri Kanama 2009. Agricole Ntirampeba wari umuyobozi w'ibiro bya General Nshimirimana yaravuganye inshuro 13 n'abofisiye ba FDLR witwaga Major Mazuru. Abo muri FDLR baje kwemeza kandi ko abofisiye b'u Burundi bombi bafashije uyu mutwe kubona ibikoresho bijanye n'ubuvuzi. Agricole Ntirampeba wazamuwe ku ipeti akagirwa General Major ni ambasaderi kuri ubu Burundi muri Kongo kuva muri 2022. Uyu ni umwanya yashyizweho na President Ndayishimiye. General Nshimiyimana we yishwe arashwe mu kwezi kwa Kanama 2015 ubwo mu gihugu cy'u Burundi habaga imvururu. Muri 2015 leta y'u Burundi yitabaje abarwanyi ba FDLR ubwo i Bujumbura tutumbaga umwuka mubi wa politique watumye habaho igerageza ryo gukuraho ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Amakuru yizewe yemeza ko ubwo umubano w'u Burundi n'u Rwanda wongeraga kuzamba nyuma y'agahenge ko muri 2022 leta y'u Burundi yashize imbaraga mu mubano wayo n'imitwe irimo FDLR, FRN irwanya leta y'u Rwanda irayihuza kugira ngo ikorane. Ni mugero muri Kanama 2 ndetse no muri Nzeri 2024 abayobozi bo muri iyi mitwe barimo Ntawunguka Pacifique uzwi nka General Omega, Lieutenant General Habimana alias Hamada, Brigadier General Hakizimana Antoine alias Jeva, Colonel Hategekimana Honore alias Theophile bahuriye n'abasirikare bakuru b'u Burundi muri Hotel Green Village iwacu muri Bukinanyana ndetse na Hotel Mwarangabo muri Kabarore. Ubwo leta y'u Burundi yoherezaga ingabo mu burasirazuba bwa Kongo guhera muri 2022 zavuzweho gukorana n'abarwanyi ba FDLR mu bice bitandukanye birimo territoire ya Masisi bihujwe n'ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi n'inyungu zishingiye ku bukungu. Abarwanye mu Ventura n'ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Amajyaruguru no mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo bakaba rero bavuga ko ibi bibangamye biteje ikibazo gikomeye muri territoire ya Uvira, bikaba rero bikomeje kugenda biba ikibazo kugeza amagingo ya ubufatanye ukaba ushobora gutuma abarwanyi FDLR bahungiye mu Burundi bafatwa nk'impunzi, ahubwo bakaba abafatanyabikorwa bakiriwe mu rugo rwa kabiri bashobora no kugira uruhare rukomeye mu mitegekere ya contre-attaque kuri M23 nk'uko rero biri gutegurwa ndetse biri kugenda biganirwaho nk'uko rero bigaragara kandi bikomeje kugenda bivugwa. Hagati aho rero u Rwanda rudaciye ku ruhande rwamaze gusubiza u Burundi bwavuze ko bushaka intambara ndetse bunite
biteguye ibiro bikaba bibaye mu gihe benshi bavuga ko isi ikeneye amahoro. Na ambasaderi w'u Rwanda i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yahakanye ibirego by'u Burundi bushinja u Rwanda ku butaka bwarwo nk'uko yabigarutseho. Ambasaderi Ngoga yasubizaga mugenzi we Serafini Maniratanga uheruka kubwira akanama Kuri gashinzwe amahoro n'umutekano ku Rwanda rwarashe ku butaka bw'u Burundi, ndetse agatanga umuburo ko mu gihe ibyo bizakomeza ibihugu byombi bishobora kwisanga mu ntambara yeruye. Ambasaderi Martin Ngoga yabwiye akanama Kuri ku Rwanda rutigeze rurasa ku butaka bw'u Burundi, ndetse ko nta gahunda rufite yo kujya mu ntambara yuriya n'umuturanyi warwo. Ati ndashaka gutanga umucyo, nta ntambara u Rwanda ruri gushoza kuri Repubulika y'u Burundi, nta gahunda rufite yo kubikora u Burundi, ahubwo hari igitero cyagabwe mu gace ka Bugarama ko mu Rwanda gaturutse ku butaka bw'u Burundi, ndetse bunabigaba muri bimwe mu bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bituma impunzi zaho zihungira mu Rwanda. Ni igisubizo yatanze kigaragaza bijyanye nuko u Rwanda ruhagaze. Ariko hagati ushobora kwibaza uti ubundi uyu Murundi yari yavuze iki? Uyu Murundi yari yagaragaje ibi avuga ngo iki? Reka rero nabyo tubibabwire mu mfunyapfunyo, tubabwire ivyo uyu nguyu Serafini yari yatangaje. Aho rero igihugu cy'u Burundi biciye ku ntumwa yayo i New York mu muryango w'abibumbye yateguje ko gishobora kwinjira mu ntambara n'u Rwanda mu gihe rwaba rukomeje kuvuga ibi bavuga imbere y'inama ya Loni ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Ambasaderi Zefirine Maniratanga yashinje u Burundi yashinze u Rwanda kutubahiriza umwanzuro w'1773 warekara kanama usaba u Rwanda kuvana muri Kongo ingabo rushinjwa kuhagira, nk'uko rero yabigarutseho abivuga. Uwo mwanzuro kandi usaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusenya imitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Kongo irimo n'uwa FDLR imaze igihe ifatanya nawo mu rugamba bahangayemo n'ingabo za AFC. Uyu mutwe kuva mu cyumweru geze wigarurira ibice byinshi bitandukanye harimo n'igisagara cya Uvira, ibyatumye kuri ubu ngubu ingabo z'u Burundi zari zaragiye gufasha FRDC zihunga Burundi nyuma yo gutakaza ingabo nyinshi muri imirwano. Bwijunditse u Rwanda ndetse buranushinja kurasa ku butaka bwabwo, bavuga ko kandi kuri ubu ari rwo ruri kugenzura umujyi wa Uvira aho kuba umutwe wa AFC nk'uko babivuga. Ambasaderi Maniratanga yavuze ko kuri ubu igihugu cye gitewe impungenge n'ibitero bizambukiranya imipaka bikorwa hakoresheje imbunda ziremereye na za drone n'izindi ntwaro zica, birimo n'ibyageze ku butaka bw'igihugu. Yagize ati ibyo bikorwa bivogera ubusugire bw'u Burundi, bigashyira mu kaga abaturage b'abasivili kandi bigaca intege inzira zigamije kugera ku mahoro rusange. Uyu mudiplomate yasabye akanama Kuri k'umutekano guhamagaza inama y'igitaraganya ikwiye igafatirwamo ingamba zirimo ibihano by'intwaro ndetse n'iby'ubukungu. Yavuze ko igihe u Rwanda rwakomeza kugaba ibitero mu gihugu cye cyiteguye kujya mu ntambara, nk'uko rero abigaragaza. Ati reka nsobanura ibintu neza, agahenge kagira imbibi mu gihe ibyo bitero ntibindeba bikomeje bizagorana cyane kwirinda intambara yeruye hagati y'ibihugu byacu byombi. U Burundi bukomeje kwijundika u Rwanda mu gihe imirwano ikomeje kugenda ikomera, ikaba yarasizemo 23 ifite ubugenzuzi mu bice bya Kamanyora, Rubarika, Ruvunge. Bikaba rero bivugwa ko kuri ubu ingabo nyinshi z'u Burundi zaguye muri iyi operation. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zavuze amagambo akomeye ku Rwanda. Reka tuyarebe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa gatanu ku igenekerezo rya 12 Kigarama 2025 zashinje u Rwanda kuba ruri kuganisha akarere k'ibiyaga bigari mu ntambara ikomeye. Ni ibirego byazamuwe na ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye mu ijambo yagejeje ku kanama ubwo gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Ambasaderi Mike Walters yabwiye ko aka kanama ati u Rwanda ruri kuganisha aka karere ku bwiyongere bw'umutekano muke n'intambara imbere yo kunga. Ati tuzakoresha ibikoresho biri mu bushobozi bwacu bwose ngo ababangamira amahoro babiryozwe. Washington yikomye u Rwanda nyuma y'uko mu cyumweru umutwe wa M23 wigaruriye ibice byinshi. Nyuma y'uko rero ibingi bibaye 23 nayo yahagurutse igira igitangaza ndetse ishyira kuri hanze kubivugwa kuri uyu mutwe ndetse n'ibyo u Rwanda rushinjwa bagira icyo babivugaho.
umutwe wa AFC wateye utwatsi ibirego by'ibihugu bikomeye bigaragaza ko ukoreshwa n'u Rwanda ugaragaza imvugo nk'iyo kwigamije guhindura ukuri mu byo muri ibyo biteye inkeke bigayishingiro leta ya Kinshasa igamije kubarimbura ndetse no guheza igice kimwe cy'abaturage. AFC yatangaje ibinyuma y'uko kuwa gatanu kwigenekerezo rya 12 ukwezi kwa 12 ibihugu by'ibinyamuryango by'akanama karoni gashinzwe amahoro n'umutekano isi zibasiye u Rwanda rubashinja gukomeza gufasha uriya mutwe. Igitutu ku Rwanda na AFC cyongeye kuba cyinshi nyuma y'uko izi nyeshyamba zishoboye kwigarurira uduce twinshi two mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru turimo n'umujyi wa Uvira. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byumvikanye bikomeza kugenda kwibyikoma u Rwanda nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umuvugizi wa AFC Laurence Kanyuka mu itangazo yasohoye kuri wa gatandatu yateye utwatsi abakomeje kwikoreza umuryango wabo u Rwanda nk'uko rabivuga. Yagize ati igerageza ryose ryo kugaragaza AFC nk'abanyamahanga cyangwa abakoreshwa n'u Rwanda no guhindura ukuri mu buryo buteye inkeke bigaha ishingiro imvugo ya leta ya Kinshasa igamije kumaraho no gushyira ku ruhande igice cy'abaturage b'Abanyekongo no gushyira hasi abaturage bo ku rwego rwa kabiri. Kanyuka yavuze ko icyo AFC M23 ihuriraho n'u Rwanda cyonyine ari ugusangira impungenge za genocide. Uyu mutwe wasobanuye ko ari umuryango ugamije kubohora Abanyekongo wiyemeje gukemura ndetse impamvu muzi z'amakimbirane ari mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'impamvu zirimo ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwarabagize nk'inyamaswa zinyaga guhitamo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu niyo mu mahanga irimo FDLR nk'uko babigaragaza. Harimo kandi isukura rishingiye ku moko rikorwa na leta rigamije kumaraho by'umwihariko abatutsi b'Abanyekongo n'andi moko leta ya Kinshasa yashyize mu gatebo kamwe nk'abanyamurenge ndetse n'abahema. Indi mpamvu AFC rero igaragaza ni imiyoborere mibi irangwa no gushimuta leta, ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi aho abayobozi babo bibwa amajwi bagafungwa bakicwa cyangwa se bagahatirwa guhungira mu mahanga. Kanyuka yashimangiye ko ibi agira ati bigize abagize AFC barwanira uburenganzira bwabo cyane cyane kwemererwa ubwenegihugu bwabo bwa Kongo, gutahuka kw'impunzi no kwirinda ko genocide yakorwa n'ingabo za Kongo zifatanyije n'ingabo za leta ya Kinshasa bashyigikiwe n'ingabo z'u Burundi. Yavuze kandi ko uriya mutwe witiriwe gufata intwaro kugira ngo utwirwaneho mbere y'uko ubutegetsi bwiyemeje gutsemba abatutsi b'Abanyekongo kandi turubahiriza na gato amasezerano yashyizweho umukono. AFC yagaragaje ko kuvayo na leta batangira ibiganiro bya Doha yakunze kugabwaho ibitero byinshi byica abaturage bigabwa n'indege z'intambara z'ubutegetsi bwa Kinshasa birimo na za drone. Uyu mutwe washimangiye ko abaturage bafite uburenganzira bwo guhangana na leta yabatereranye mu gihe cyose bibaye ngombwa ko barwanira uburenganzira bwabo. Ni nukuro dusoje banywanyi ngaha tubashyikiriza amakuru atusuye abarebana na politike, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.